dikin Dınav gerdun eder Era radyoyu denci gela. جناب چیان رادیو دنگ گلدن باش گذارن هجا ایرو 17 نیسان 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن اوچین دنا و روزه پیشکش بکن دستبک چند سر نوچین پاریز ایران جبو دیتنا ریبرا پو سرلیدان کرن gece ke dileme bısırı süreye önder reye Ceren Önder Kan Demirgut Revşa Davi ya babemin her diçe başçırdı be Derya Xeser u Şam ve Beroj ve Afrin'e bicivin Dilet Persina Şaredariya Beşiktaş'e bu 12 kesan bir yara bin çakir nehat edaydı دوباره دم باش گذارین هجم دست به برفری هنوچین خود کن پاریزران جبو دیتنا ریبرا پوجاره کدن سرلیدان کرن جی پاریزرین بروی و قیاست سال ابراهیم بیلمز جنگیز جوریکلی سوزان اکیبا و امران امکچی جبو کاربن ریبرا پو ببینن سری سردوزگری کمریا بورسای و مدیریت گرتکای امرالیتان پاریزران هر وها جبو دیتنا موکلین خواه یندن امرالی ömer hayri konar hamili yıldırım و بیست aktarجی hemen سرلیدان کرن KCK گود دلمه به سر سوره önder ریه هفسرکاتی کنسر و برا KCK جبون نخوشی سر سوره önder دا خویانی گداو گود نخوش کترا سر سوره önder ام گلکی خمگین کرن önder باوریا خواه بری بر اپو پیواجویر آنه بو هوری دوزا گلمه بو KCK شیفای خریج سر سوره önder خوست گود Dedeme ki de kuli Türkiye çaresiriye siyasi demokratik ya perskeka kurkete roje ve ugaven giring ber bi diyalog ve tenavetin makaban sırı süreye önder ku dve pevajuye de biroleke stratejik radbu nekhoşkete. Sırı süreye önder kareke giring dimeşan oj bu pevajuye açtı ucvaka demokratik serbike ve tekoşin dikir. Pişti hevditina bi seru komar u beriya hevditina bu vezir adalet harekete navar rewşeke bi vî rengî veji aligiri demokratik bunu çaresiriye سریا پرسکریکا کرد خمگین کرن دبی herkes قیمتا هولدان سر سوره önder baştır fembike و جبو پیشوبرنا پیواجویا چارسریا دموکراتیک و آشتی کار بکه کجه گوت کوره براپو ده هفدیتنا دا بالکشاند بو سرویکه کو روشین به وی رنگی دکاره درکون هوله و جی herkesi خواسته بکو به تدبیر و بالدار بن جبر ویکه ev یک بویرکه کو دوی به لیکولین کرن و زلال کرن هم جبر باوریه خویا بریبر اپو پیواجوی هم جبر قدر و قیمت کو ام ددن دوست خویا بریه دوزا گلمه بری سر سوره önder امی و هودان خویا زیده بکن و دوام بکن Ceren Önder Kandemir gut rewşa bavê min her diçe baştır dibe. Serdanên nexweşxane Florence Nightingale gelek gut tedaviya sırı süreye önderliği tekirin devam dike. Dive çarçövede Serok Partiye Saadet'e Mahmut Arıkan u heyeta pere hatın nexweşxane u şifaya lezgin juwan rexwestin. Heyeta Partiye Saadet'e liber nexweşxane ji alî hevserokên Dem Partiye Tülay Hatimoğlu u Tuncer Bakırhan her wiha raydarên Dem Partiye û keça önder Ceren Önder Kandemir ve hatın pêşwazî kirin. Di serdanê de Arıkan derbarê rewşa önder de agahî girt. Ceren Önder Kandemir diyar kir ku ve bavê xwe dîtiye û rewşa bavê wê her diçe baştir dibe û ew ê baştir bibe. Mahmut Arıkan ku piştî serdanê li ber nexweşxaneyê daxuyanî da û diyar kir ku sirû süreya önder ji ber nexweşiya xwe hemû derdor anîne cem hev. Arıkan diyar kir ku di dema nexweşiya wî de hemû derdor hatine serdanê û şifa jî önder rexwestine û balkişandine ser giringiya pêkanîna aştiyê. Bijîşkên sirû süreya önder jî têkildarê rewşa wî ya tenduristiyê daxuyanî dan û gotin rewşa wî ya giştî li gorî duh îro pir baştir e bersi dide tedaviyên me. Dengan dibihîse pêdivî bi demê heye.
Ali Kariser Komar Cevdet Yılmaz لگل والی استانبول داوود گل و هیئت پیر سردان نخوشخانه کر هیئت لپیشا نخوشخانه جالی هفسروکن گiştiğinden parti Tülayhati Molla Tuncer Bakırhan و keç asrı süre önder Ceren Önder Kandemir ve hatın peşvazi kirin Cevdet Yılmaz pişti kuji nexweşxaneyê derket da xuyanek dewanî zima ku wan têkildarî rewşa tenduristiya önder agahî wergirtine Cevdet Yılmaz got birêz Serok Komar vê pêvajoyê ji nêz ve dişopîne Sırı süreye önder keseyeteke welêye ku dikare bi mirovên cudarê jî têkiliyê deyne pirê ava bike em şîfayê xêrê jê re dixwazin em hêvî dikin ku sırı süreye önder li tenduristiya xwe vegere Cevdet Yılmaz balkişan ser rola önder ali pêvajoya siyasî û got ev pêvajo di ser kesan re ye pêvajoyeke ku bi rengeke berfireh bi îradeya siyasî temeşandin ev pêvajo wê dewam bike di vir de wê lawazî nebe bêguman tevkariyên önder geleke giringin lêbele ev pêvajo wê dewam bike İlham Ahmed ji Sırrı Süreyya Önder re şifa xwest hevseroka daireyê têkilender ve ya Rêveberiya Xwesera Bakur û Şatê Sûriyê İlham Ahmed bi telefonê endama şandeya Partiya Wekêv û Demokrasiya Gelanten Partiya İmralî Pervîn Buldan geriya İlham Ahmed ji bo Sırrı Süreyya Önder şîfayê xêrê xwest Yan Kristop Selin ve Abdullah Öcalan de çareseriya siyasi de broleke çalek rabe. Dengvedana banga dirukiya rêbera da asta cîhanî de devam dike. Ji Partiya Çepa Fransayê Yan Kriston Selin li ser mijarê janî feraxivê. Selin anî ziman ku piştî banga rêbera divê dewleta Tirk gavan bavêje û wiha dewam kir. Daîş bi saya PKK, YPG û YPJ hate têkbirin bandora fikrên Birêz Öcalan li ser cîhanê heye bi taybetî felsefeya ji jiyan azadî bandorek mezin çêkiriye ji ber vêkê gerek Birêz Öcalan azad be û PKK ji lîsteya terorê werê derxistin Senatör Somurga got gava despêke ya samimiyetê ve azadiya Öcalan be. Endamê Konseyê Devletê ya Swîsreyê Senatör Carlon Somar ku li ser banga dîrokiya rêbera ji anê feraxivî. Senatör Somurga diyar kir ku li pêşberî banga rêber Apo ew matmayî maye û got ev bang pir giring û dîrokî ye. Lê heya niha dewlet û desilata Tirk li gor vê giringiye gav navêtiye. Tişta ku di asla despêkê de divê werê kirin mîsogerkirina agirbesteke mayînde ye. Senatör Somurga da zanin ku gerek navbênkar pê bawer hebe. Mînak dewleta Swîsre dikare vê rolê bigire ser xwe. Ya duyemîn jî Swîsre dikare keseyê tengeleke şaraze wazîfedar bike. Senatör Somurgan destşan kir ku azadiya rêbera geleke giring û got berdana Mandela pêşî li pêvajoya aştiyê vekiribû. Mîna Mandela Öcalan ji di nava gelê Kurd de fîgûreke dîrokî ye lewma berdana wî wê bibe peyameke geleke xurt. Hevserokê şaxê Tuayê derê ya Wanê Çetin Uyar têkildarî girtiyên nexweş axivî Uyar da axaftina xwe de balkişan servan xalan têcida li ser Birêz Öcalan sirayetê hemû girtîgehên li Tirkiye û Kurdistanê kiriye. Hê jî têcît li ser Birêz Öcalan û girtîgehan ditome. Uyar da zanin ku divê demên dest girtiyên nexweş were berdan û wiha berdewam kir. Li girtîgehan 2000 girtiyên nexweş hene û rewşa wan pir giran e. Ji van rewşa ji vana 850 kesan qet nebaş e. Di pêvajoyeke hatiye destpêkirin de divê girtiyên nexweş demil dest bê şert û meç werin berdan. Êdî girtiyên nexweş nayên dermankirin jî. Gerek girtiyên nexweş êdî nikarin jiyana xwe jî îdame bikin. Êdî divê girtiyên nexweş bên berdan û ji bo vê hewceyî bêkirin. Ji bo berdana girtiyên siyasî jî divê derfet werin afirandin. Li zindanên dewleta Tirkên pêkiran mafan her di çezêde dibe têcida li ser rêbera bandor li hemû zindanan dike û roj bi roj rewş girantir dibe. Dayikên girtiyên Nîgeverê diyar kirin ku ew piştgiriyê didin pêvajiyê û xwestin ku ji bo pêvajo pêş bikeve dewlet gavan bavêje. Mehdi bêje 3 salî heye hevsê de Silêrê zindanê de bû. Silêrê bû bêje 10-15 roja jî cihêtan dergiş kirine, hemû soygun kirine, pêvajoyê dest pê kiriye,
بیاجو بارشی ها یا آشتی ها گره وان باسقی آستر انسانی الحوث زندان را کن شد چی ببیدم نزاننی ایرو تلفن وکی یا گوتی از زندان اما هم های کسی که بجا 50 انسان سورگون کرنه همه هجرات دانه تک سریخ بیاجو آشتی سرکاتی دست بیکریه گره دولت ها تک جی باریا ما پینود و دولتی چونکه حتی هر جی پینگای نهویتیه اگر اوجی پینگای که پویجی دیگرتی سیاسی تجدید سر را کرد دیگرتی نخواش بردد ام بیجن هکر روژه که بیجید آشتی و بارش دست بیکیه گره فیزیکی اختنک سریکاتی ام پشگیری دنوی پیاجو بارش آشتی که سریکاتی پیاجوی جندی دست بیکریه نه همه سر ندویه رکت دور نخواشن 60 سالتی دو هفشاده گوری بو مثلا هنجی زانن یعنی به سوچ به سبب سوچه که گو بیجن اف سوچه که یعنی زندان حق کره سوچه که ورنگی نکریه برای جالان بیتا بردان یعنی هم بیجن تجریر ترا کنه ایدی تجریر اوی نمنوی نخوازین هم تجریر تنش خوازی را که هم اولی هم آزادی آوت خوازین یا که بوی پیواجی خواه بیدنگ نکردن هر انسان دنگ خواه دهیخیده 100% مباری برای جالان های یعنی برای جالان انسان کی وای نکوش بو کردانش بود دنیای همه انسان کی فیلسوف یعنی برای او آخفتنیت او بیجی تو هکا ترک خبری و بکن ان شاء الله آزادی کو دی وکهوی کو دی براتی کوی تنو و ولاته ده همه دی وکی انسانان ته دایم بیژن ولا حاسب نبردان گلن افیا بیتلیدان یعنی گلن عفو همتش چیترتره گلن عفو نبی سریک نیت بردان یعنی چه بارش چین همجی حس کن بارش چی همجی حس کن آشتیا بیتوید نیوی جیانا گرتیک سیاسی کرد دمترسیته 13 نیسان 2024 حمید حسین نژاد حیدرانلو به فرمان دادور جالی هیزن رژیم ایران و هات بو بنچاف کرن حمید حسین 11 مهجبو اعتراف بکه هات işkence کرن ده ترما 2024 ده دادگاه شورش ürmiye به تهمت سرهلدانا دیجی دولت جزای داروکینه ده حمید حسین پشتی تمیز ده 27 آذر ایسال ده جالی دادگاه بلند ایران و جزا هات اری کرن نهاجی او برنگرتکا ürmiye رخصنا مافی منوبانیا تگیلداری روشا حمید حسین داخویانی اکتا ده داخویانی دا تست شانکره که اونها لگردکا ürmiye ده هجره که یک کسی ترا گرتن او جبو جارا داوی به مالباتا خوره هفدیتینه که بکه او آگاهدار کرنه رژیم ایرانی گوتنا سترانان لحفت جنان قدخه کر زختن رژیم ایرانی یه نسر جنان دومه لگرن و چه رخصرما فمروبان هیر نایه دوهل باجارو که به با هانی یا سر به پارزگاه خوزیستانه هزین اطلاعات ایرانه هفت جنین هنرمند بانگ ifade کریه دنوچه دهاتی گوتن پشت کولی لپرسین دیگل هر هفت جنان دهاتی کرن بلگه که بوان هاتی امزه کرن و گوتن استرانان تبلیبونا جوانین جنان لیخستنا آمورین موزیک او بلافکرنا چالکین هنری لسر مدیای دیجیتال لوان هاتی قدخه کرن ناوین هر هفت جنین هنرمند وانه İlahe Ahmedi, Mehsan İhtirami, Negin Mensuri, Nejat Azdagir Tahriyupur, Ramiş Seyit, Müjde Nesiri u Zulfa Cemşiyaniye. Reveberiya Xweser û Şam ve Rojava Afrinê bicive du şandeke ji Reveberiya Şamê û Reveberiya Xweseriya Demokratîk li navên taxê Şêx Mexsûd Eşrefiyê geriyan. Ji şaredarî Reveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd li ser malpera xwe naveroka hevdîtin û gera li her du taxan agahî da û got me bi hev re rêbazên berdewamkirina pêkanîna xalên ji peymanê manên xweş kiriye. Dosya girêdayî pevguherîna dîlgirtiya mayê û mekanîzmên hevkariya dinavbera saziyê sivîl yên li her du taxan de gotûbêj kirine. Li çarçovê xebata hevbeş de tu astengî derneket. Çiya Kurd diyar kir ku wan li ser li darxistina civîneke taybet ku li aliyên têkildariyên desthilatariya Şamê û Rêveberiya Xweser pêk bînin li hevkiriye û got ev civîn wê li ser planê ji bo Afrînê be. Koçberên Afrînê gotin bêyî garantiya veger ne mümkün e.
کوچبرین ji kantona Efrîn Şehbayên ku li kantona Tabqeyê li navendên demkî bi cih bûne derbarê vegera xwe ya li Efrînê axivîn. Mihemed El Meşhebanî wiha dibêje bi salan e em koçberman em êşê giran dîtin ku nayên wezîfandin. Derketina me ya ji Efrînê ji bo parastan rûmeta me bû. Em çawa dikarin niha vegerin û rûbirûyê heqaretê werin. Em red dikin ku dibin desthilatdariya kesên me dane koçberkirin bijîn. Hüsnî Necat ku bavê sê zarokan e dazanin ku ewlehiya şertê bingehîn ev vegerê ye û ev tiştanî ziman. Ne mümkün e malbata xwe vegerênim herêma ku bin pêkirin lêdewam bike û qanûn lê tune be. Rojane em nûçeyên derbarê talankirin û kuştina ji wan hereman dibîsin. Em dixwazin hin kesên bêalî an jî rêveberiyeke sivîl hebin da ku parastina şêniyan û mafê wan mîsoger bike. Hüsnî Necar bank li netewêniyek bûyû hêzê nav neteweyî kir û got ji bo koçberên Efrînê li warê xwe vegerin destûwerdanê bikin û jiyaneke ewle ji wan re mîsoger bikin. Divê hêzên Tirk ji herêmê derbikevin ji şer û herkîna xwînê li Sûriyê re êdî bese. Rozalîn Koşan jî hêvî kir ku vegera warê xwe û got vegera li Efrînê ne vegera ji rêzê ye li cihekî ye lêbelê vegera li nasname û jiyanê ye. Ez venagerim cihek ku zordestî û sûç lê bê nekirin. Em jiyaneke bi rûmet dixwazin. Efrîn nekevir û dare lê nasnameyeke giştiye eger ev nasname lê cihê xwe yê xwezayê neyê vegerandin hingî wê veger kêm be. Daxwaze me ye pêşîn ewlehî mîsogerkirina mafan û vegera ewle ye. Li Tişrinê peyama gel zelale em dev ji azadiyê bernadin. Şêniyên Bakur û Şatê Sûriyê li dijî êrişên dewleta Tirk û çêtiyên wê û ji bo parastina bendavê çalakiya xwe ya li benda ava Tişrinê ku ji heştê çileyê ve dest pêkirin didomîne. Ji wê dîrokê heta na 24 kesî jiyana xwe ji dest dan 250 kes jî birîndar bûn. Rojnameger Ciwana Cuma derbarê geşedanên dawiyên bendava Tişrê axivê got ev set rojin li Rojava gelê Kurd Arab Alewî Suryanî Çerkez û Tirkmen bi rihê şoreşê berê xwe didin Tişrînê. Em sekin û berxwedanê çi qas ve bêjin jî kêm dimîne. Ciwana Cuma dest şankir ku piştî peyama 27 Sibatê ya rêber Apo gel di berxwedana xwe de hîn bêhtir ısrar kiriye. Ne zelalek û vê kengê nöbet bi dawî bibe. Agîrbest heye lê em nikarin bêjin agîrbesteke mayînde heye. Ev 10 rojin êriş tune ne. Koalîsyona ji hêzê navnetewî pêk dihat ji heyeta ji hetêşê û qasîdê pêk dihat hatin vir. Piştî rewşa wir kontrol kirin şûn de vegeriyan. Ciwana Cuma wiha dewam dike. De encama mutabaqata di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de ev demeke êriş tunene lê gel dîsa ji nöbetê digire. Gel dibêje çi dibe bila bibe wê govenda azadiyê li bendava Tişrînê bi rihê şoreşê berdewam bike. Dilê pirsîna şaredariya Beşiktaşê de ji bo 12 kesan biryara binçavkirine hat dayîn. Di çarçoya lêpirsîna derheqê şaredariya Beşiktaşê de cigirê şaredariya Ali Rıza Yılmaz jî di nav de ji bo 12 xebatkarên şaredariyê biryara binçavkirine hate dayîn. Serdozgeriya Komaraya İstanbulê tekildarê mijarê daxuyanî da û got di çarçoya lêpirsîna derheqê rêxistina sûç a Aziz İhsan Aktaş de cigirê şaredarê Beşiktaşê Ali Rıza Yılmaz jî di nav de derheqê 12 kesan de bi sedema ku di îhaleyên rêxistina sûç ji şaredariya Beşiktaşê girtî de cih girtine biryara desteserkirine lêgerina malan wan û binçavkirina wan hatiye dayîn. Her roj zarok li deryayê spî jiyana xwe ji dest didin. Fona alîkariya zarokan a netewêniyek bû UNICEF raporek amade kir. Di raporê de hatiye gotin. Di 10 salên dawî de nêzî 3500 zarok li derya spî jiyana xwe ji dest dane yan jî wenda bûne. Ev jî têwat heye ku her roj zarokek li deryayê spî jiyana xwe ji dest dide. Gelek kuştiyên bi nav bûyî nayên tomarkirin û şahîdên sax jî tunene dibe ku ev hejmar kêm be. Rêveberiya Herêma Asya Navîn û Ewropayê UNICEF Regina Dominsin jî axivî got derya spî yek ji riyên herî metirsîniye. Ji her 6 kesên bi vê riyê xwe digihînin Ewropayê yek ji zarok e. Lê gorî vê rêjeyê
ده 10 سالên dawî de 20,800 kes divêriyê mirinê yan jî divêriya de mirine yan jî wenda bûne. Ji van jî nêzî 3,500 zarokin. Rêkîna Dominicis herî dawî got mafên zarokan li ser sînûr û peravê têne binpêkirin. Peyvîra desthilatdariyan ev e ku berjewendî û mafên zarokan biparêzin. Belê godaja me nû çênîr û pêşkêş kirin ji bo guhdarkirina we spas ana xatirê we de baş.